fai tu ni o ha uia fa matala I ha fanga pe mo kakai mo hala pule anga o kai ki fa pa le vai ke ale pau ko ale pau me to ta ko to he ma me to matau ko nawa una fai fe tapa ka o ave tu ni ko ia hango lau ave ke hala pule anga o ia tu ke fanga kakai o fonua pe mo ua ka fonua mo fa no mai ko ni ko loto ke tu ri pe tamte ai tu ni ko ka ke ale pau me o ku I mau sio whakaloia o kai ke whea ia, o kuia lea kapitania lau unfair a whainga urunganga ko ia. Ko mea pere ngesi ai mea koe ni, ko hipa koe ke lote ke tukuange ka venga koe ni ke mawahe, tai whaha whatonu ki ai. Pea o kuia ku ki ongo I lelei Katarina, o ku osi ai kauloia, una ungawe ki ai, una osi whahama I ka te au, te nau whainga koe ni ke whamawanga. Ko mea lelei ia, koe ke tau kumi ke mawe totonu me mooni, O koe ke tala kono terminate, pe kono whakata ao ngai ai area pau, tala mai pea ko expire area pau, hena expire ia I maasi. Pe koe uhi, nai tae whakalao pe a hono whakafo o ia o ona koe I Tisema, o tau ko osi, o ko keitoe mai ngahi mahina ia pea toki kakato. Ai na expire, pea ko osi pe ia, pea na tai whakalao, pea na hanganau toruia o rescind. Hanganau toruia o rescind, pe kono toi whakatai ao ngai ai fo I tutu uni kabineti koi ki mua, pea na osi ai ngawe kono mono o lao koi ki public enterprises, pea ko osi mau ngawe ke, pea ko osi liliu lao, ko mea mnau tarameu ko osi liliu lao o ia. Ko tohi matolu, ko lao ko matiu. Ko ia ko lao ia na whau ulaki lao I mamani he ngowe I teni ko whataataia lavere ke mahino ai mea konu whai koe pureanga na osi koe whau ko o mamani pea o mai he anga ulau aku ai ulaki lao I mamani na whau ia tai hamai ko ulaki lao ko ia ko talamai senesi wahe ua me stafitu tapu ke ala ki fua o ia kau koe. Ko lao ia. Tapu ke ala ke. Ko ia rea pau ia, tai hamai, pea mo atama. Ko ia mea nai hoko, na io ato atama. Te utari o tutu ni ko lao ia. Sai, pea mau atama ai lao. Pea he foki mai ko ia ai tai hamai, na nege mai ke atama. Atama mau ia I ku lao. Pea lewa atama. O go tonu hia ko to taha ko ia o hala hia e gat ke to taha ko ke iwi e gat iwi ka me le mau ia lao e ta mai iwi ko to taha ko monu manu e kere ai una hanga nawa tu ko ki to taha ko to ape te ki foki mai ko fa matala ko pe he na hanga he kabineti o to fa wa lao fo o fa more ko area pau no fo I lai pes ko area pau ko ia o fa lo ko ngawe ko nai fotu ko ki ai kautare kita ko area pau ia o te ke ilo e ko mono area pau wangi hama fai I pureanga moni pe ka pa nai fa na to halao ka ko pau ke fai e fe hanga mo fe o fani o ke te arbe o fa la ko pe te hanga o hanga o fahi aki ai to ton vai to ta ko ko ia ko mau o area pau pe ko I kai ke fa pa ke area pau ka ko hinga ko no me wa o si ai to ia rea pau halata hane ki vesi o talamai ai o ku hinga me ko ni ki ha toi pureanga toi hawa fa wa la fo pe lava ke na kanseri ikai ka ia rea pe he rea pau ia ko hinga ko aku o ko feu ia au lai au pito na ave na e pare mia pe ko ton pare mia pe ko minister ai ka venga ko ni ke office lao ka baure pe mai office lao mo wanga kanseri e fo ka aku o ton ke to fra ilo pe mai office lao ko na ka e tu ni me fa ka I he kutu ia aku o whihalaki pe mau e lao ai a te ke tu pe whamatala o ku ikai ke whakalao ai tu ni ko ne pureanga ko ni ki tamate ko ia o area pau ko ni he ko hinga ko ke habes to area pau o ku wange hangofua ke tamate yaki ko tamate ke fai fonga o lao o mau I ngai kupu ko ia area pau na ke kupu ia e mau ngai me ko ia ko me ko ia tu fa osia
me he whamawanga. Nā la soni ka kumahina whoki hangi koe ni ko o situa ai kautare kita koe me he po ngai po a te koe ko o si whokotu o pēo ma kautare kita who o si ai mo ngahi tohi nei awe ka nau tolu o si ai mo ngahi area pau ko nau tari mo wha mo o ni ki ai koe hale me mea e ala hoko he ni hirianga ngai whatonton whakalao. Koe kore ki he lao ke lea mai pe whakalao ai tutu ni koe ni pe kai ke whakalao. Ma paure wa lea mai ai lao e winga lea mai whamawanga o pi kai ke whakalao pe ere wa totonu e ka kai ko ia ko unau eke na totonu ke o mai ha consideration pe koe uinga taha koe value o mai ha ngahi mahu inga koe mau koe ni o mou o sifai ki a teke mau tolu i e whaunga whakapahanga pe a he kai ke ngatai e toi are mo toi ki whunga waka e taha te korea ke whamawanga toi mange mo ha mahu inga o kuia koe tautea i lea whapitania koe damages o mange ha mau pe area pau koe ni ke mou totongi ai mau kovi mou whai ua o te ai me whunga waka e taha ki o lungai koe whunga waka koe a o kui koe tautea ke mahino ki a te koe o ku kovi ho ngā aue tai whalau nai whai. Aia e lawa ke o mai ngāhi tūtūni mo ua whakapaanga la ke tare ki tako ia na tūtūni koe ke mālolo. Ua, e toi lawa o mai mo e tautea o ku uia e au tautea kinisi. Aia pehe e whamanga. Koe uhi nā ke osi i lo i to tonu pē, koe toko taha koe i he loto pule anga ere menit o e area pau. Kai te ke alo kumi to koni ke toi māmangi ki a te koe. Te toi o ato ai whunga waka ono ko ai koe tautea kinesi. Ai koe tautea uraki koe o mai, koe hange ha mai e koloa kua more. Pe koe wāhenga tō tāko ia kua more. Pe lava o mai ka atoa wāhenga. Ua, e o mai tautea koe kinesi. Ai koe tautea ia. Ai te talamai. Te ate tautea koe ni tautea. Koe kinesi koe, ke mahino, oa te ke toi whaia mea koe ni, i a honi mo e kahau. Peka pai te ke toi hau peheni he kahau ki a te au no whainga palparema koe ni, e toi hiki ke whunga waka no ko, pe toi lahia ngai tautea. Nā kuosi i whainga i hopo pehe i tongana, na e tautea o mo ua e pureanga, pe toi tautea e whakamau ai pureanga, koe fie talangata ki he lao. Aia, koe ngahi matapāia e malawai ke lahia eke paanga ki ngāwe koe ni oko koe ni. Pea ko whaambeke whaihaha whapapa ki hanga hoi whanonga, pea moi merino koe ia hoi whanua. Ka koe toi asinga i pea e tau whainga tāhia, mea lelei ke ilo lelei ki he lao. Lelei. O tau ilo i pea tau toria, ka koe lelei tau ki tātaha tu ki he lo. Koe koe alapeke lolo topa tau alakea ki he hakau koe o he ke kai. Koe alu ki he moana waware o ilo i lerenga i he meni koe hoi area pau. Aia ko la aku koe ves ko toa pe lai pepa area pau koe ko la wai. Hala ata ke asia vesi a talamai ka o ka pau o ia hame ai hoko ki he pure anga i ai mawhai e kabineti ke kanseli area pau koe minister ko ia ken kanseli Mo tō pureanga ko ia i pia mangahi whakaike eke he tunga koe mga tuunga e tāno koe ni ka ke whakamaapopo mai pe tāno e pongpongi ni. Tu koe mea lelei ke kumi ki a taha au ne hilo lelei ki a lao. Ka oku whai pea he kau taki me kau mauma whai e nau ngai tūtūni a ki ngau tōlue. Koe whatongia o e minister pe koe taki koe e pureanga ke eke ki he kau loia e pureanga. Ko nau whatongia koe whai no hino ai hala whanonga māmange ki he kakai. Ko nau whai pe ngai mea koe ke nau tokanga ki he lao Ko toi taim pe koe whai rai ki nau tolu, pa nau toki ue ke kau loia koe pureanga. Mo mai whai tokoni i mau tolu. Pe koe mea aia katarina te whatongai
o si lahe whaingata ia kau loia pureanga i toki o ki whare hopo iu at 10 minutes whausi ke o ke whalerei ia tō no mo whiala ki unau whai koe ke tau whainga whoki ke maa nonga mo meri no ka koe inga koe mea koe ni unau whai koe ni koe whehu i lahi ia ke mea koe ni hango ulau aku o ko whekumi au ki mawhai koe ia koe pureanga whakatai mi koe whekumi koe ia ke ulau he ves koe ia pe ututu ni ha mea ki kau ke mea koe unau tari mai koe pula ki ke tau whakango ke office ground law apu ke hae nau whakau kau pe koe mea noua kore ka nau tolu ke nau o mai o whai ha whakamatala ke tokoni mai ke kawenga koe ni ke whonua o koe ke tapu e lao ke kore ka nau tolu ke nau rea mai koe mea mahu inga ke whaapapai a mea koe area pau he ngawe hanga area pau he whakatau aki no panke wai area pau wai aia ka parte ke no panke koe ia i he wanoa o au ke wanoa wawha o ke hau koe wanoa ni matala mai koe ni uliliwe mea te ukansele au area pau koe ka te kumea tue ke area pau koe na whai koe ki mua ia vesi wasi a tala mai ka iai hahau hatau fo'o i wanoa ni ma e hau pe o kansele area pau ta ia halotu ke atu taha koe na whai ke area pau koe o mahu inga mea koe me ngai whewe koe ke tari koe ka tau whanonga leleke